Akasban Imphal Nayani Devi na pau pajari ahan badamaru ay papaw. Malim gi mapam singaloina na Manipur dangasi Prabhuji sugi mapok numit Christmas pangthokli. Manipur dangarang miyoy ni panong na COVID-19 positive oiki miyoy malay khide. Laibak asigi wanya ujik pawada COVID vaccine dose koti chamani phulak marphudraw humdoi hinakap kre. Amasung sarkar na hairi laibak asigi tongan ba raja amasung union territory singda Omicron ge anoba case zawhum yankhaini pan thengnare. Laibak asina COVID vaccine dose koti chamayang khayong nakap na buhot na ringay jarak asida anawang ba corona variant thorakle hairi basina amuka sunung nang ba pohle phiba masida ikhoy na tabiri ba miyamda hek yaba makhay athuba matam da vaccine dose suna kapthok pinaba amasung atopa miyoy sing vaccine kapada mateng pangbina ba appeal tawjari laichat asida ki ngak thok na ba chambat hong ohum si inbiyo face mask supiyo phutaruke social distancing thambiyo maimit amadi khutcha chengna handok biyo COVID-19 nga mari line abay ipaw singgit amak National Helpline Number sing 011-2397-8046 amasung 1075 ta aduga Manipur gi Helpline Number 0385-2411-668 amasung 1800-345-3818 ta phone tawbiyo. Haujik mapung oiba paw. Malemgi mapam singaloina na Manipur dangasi Prabhuji sugi mapok numit Christmas pangthokli. Raja asigi tongan mapam kaya dalaiba jar singda ayuk angan badagi ning tham thagi ayingba kauthokna duna Christmas ki laison saba pangthoknari. Christmas kumaida Rajapal amadi Mukhyamantri yauna lujingba kaya na Raja asigi miyam maruwaina Christian singda yaipa paujel piri. Mahaki paujel da Rajapal lagani sana hai kumay asina Prabhuji suna takbiramba singna wahuna na ningsingduna amato oiba samajama semnaba hotnarasi. Mahaki paujel da Mukhyamantri na hai kumay asina nungsinadaba amadi Yangnabagi wakalon thadok tuna nungsi janaba santi leiba sung saukhatpa purakpa oirasanu hairi lujingba kayana su Christmas kumaigi yaipa paujel pinarakli. Manipur da hauki bapung kunmari da miyoy ni pan nauna COVID-19 positive oiki miyoy amana laikide raijagi haksel bibhag na tohpa cherol amada hai hauki bapung kunmari da puna sample samapan humphuni thoi test tabagi manung da miyoy ni pan khak COVID-19 positive oiki positive oibagi chang chada sinu dasmik ni pani laichat asida miyoy ama laikide asi tharaga raija asigi wana laikida ba apunba masing lising ani sure miyoy tara humdoi na naba phaduna dichar tawkhre Naba Pakiba Apunba Masing Lakama Lising Kulhumdoi, Samataret Chure, Hauji active case, Sama Marfutaruk lady. Marak Asida Rajagi Haxel Bipakna, Raja Asida COVID-19 ge Anowa variant Omicron Chandorak Tanaba, section Taurang Lokale, Mapandagi Lakwa Singbu monitor Tauba, Madi, Makoina Raja Aside Hexang Lakbaga, RT-PCR test Taunabagi Damak Taurankaya Paikatli. Meghalai dangarang miyoy ni pan nauna COVID-19 positive oiki aduga tara na naba phaki laichat asida miyoy amalai khide haujik raja asigi waina miyoy humphudra tare active case that lady. Lok Sabha gi adaksa Om Birla na hairi Ganatantra bu mapangal kankhat hanabagi damak laibak asigi laijariba mahausagi phibang ngak sentuna thamba haibasi yamna mak tangai phataba amani Assam Vidhan Sabha ning thammi phamgi ngarang loisin banubita wangang bada Sri Birla na hai tongan ba lol natki oiba kala sanskriti amasung mapham adugi mahausagi phibang ngak ba haibasi aikhoi khuding maki thodang chauna lei masibu ning thina ngak senba ngamlabadi Laibak asigi Ganatantra asi hena chingani mahakna makhatana hai Sangvidana piriba sakji adu aikoi khuding ana kaidong nungdasu mirai batawroi dabani amasung madubu ngaktuna chatpa haibasi aikhoigi adhikarni Mathangi Academy Sesandagi Meghalai Engineering College Thabak Hunanaba Sarkarna Asa Thamli Meghalai Shiksha Mantri Lakmen Rimboina Hai Northeastern Hills University Asi Raija Asigi Oiniyamna Asalaibe University Amani Raija Asida Lairiba College Khudimak University Asigi Makhada affiliation Taubagi Tangai Padabalai Mantrina Hai Engineering College Asigi Award pa Phamsing Hapjin Bagaloinana Mathang Jahigi Academy Sesandagi Engineering College asi mahitamba horagani
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थाथागी ओइना आकाशवाणी की थोंगदा संदोकपा मन की बात हयिंग अयुक पुंग 13 संदोकनी मसी प्रधानमंत्री की मन की बात की 34 एडिशन नी प्रधानमंत्री की मन की बात थौरम आकाशवाणी इम्फालना कांगला अमसुंग संगाई चैनल अनिमक्ता संदोकनी थौरम असी LRS चुराचांदपुरनसु रिले तौगनी मसीगी मणिपुरी वाहनथोक प्रधानमंत्री की वारोल हेक्लोइबगा संदोकनी मन की बात की मणिपुरी वाहनथोक नुमित असिमकी नुमिदांग पुंग 9 अमुक हना संदोकनी अतै डायलेक्ट सिंगदना मथंगी नुमिता संदोकनी ताबिरिबा पाव असे आकाशवाणी इम्फालदगिनी लेबाक असिगी ओइना जाथरिबा कोविड वैक्सीन कापगी थबक असे हौजिक फावबदा डोज कोटी 194,43 हेना कापख्रे अहानबा डोज की ओइना कोविड वैक्सीन डोज कोटी 42,92 हेना टीका थाख्रे अनिसुबा डोज की ओइना हौजिक फावबदा कोटी 53,50,50 हेना वैक्सीन कापख्रे राज्य सिंह अमसुंग यूनियन टेरिटोरी सिंगदा वैक्सीन कापगी थबक जाथरिबा सिदा केंद्रना लेमना वैक्सीन पीबगी थबक लेपलैतना जाथरी महाराष्ट्र कोविड-19 के अनोबा गाइडलाइन सरकार लाउथोखरे राज्य असिगी मफम कयादा सरकार अथिंग कया थमखरे अनोबा गाइडलाइन असिगी मतुंग इना नुमिदांग पुंग 9 अयुक पुंग 3 फाउबा अथिंग थमखरे अथिंग लैतबा मतमदा मियाम तिनफमदा मी 5 दगी हेन पुनबा यारोय हाइरी मसी लेबाक असिदा उचिक ओइरकलिबा कोविड-19 के अनोबा वेरिएंट ओमिक्रॉन की येंगलगा राज्य सरकार चेकिसन थौरांग असि लौखलकपनी ओरिसादसु ओमिक्रॉन की ओइरकलिबा फैबम असि येंगलगा राज्य सरकार कोविड-19 के अनोबा चना कांगलोन थमख्रे अनोबा चाही की थौरम पांगथोकपदा यारिबा मखै मी पुंदनबा खंगहल्ली उत्तर प्रदेश सु नुमिदांगी मतमदंग असिदगी कर्फ्यू थमख्रे राज्य अदुदा ओमिक्रॉन की टेस्ट मसिंग हेनगलकलिबा असि येंगलगा मुख्यमंत्री ने सभापति ओइदना पांगथोखिबा मिफम अमना वारेप असि लौरकपनी केंद्र की हक्सेल सेक्रेटरी राजेश भूषण हाइरी लेबाक असिगी तोंगान राज्य अमसुंग यूनियन टेरिटोरी सिंगदा ओमिक्रॉन की अनोबा केस 459 थेंगनरे न्यू दिल्ली दंगारंग पाउमी सिंगदा वांगांगबदा श्री भूषण हाइ अपुनबा केस 459 अदुगी मनुंगदा 113 अमदी लायेंगबदगी फबंगामख्रे महाकना हाइ महाराष्ट्र खक्तदा लाइचत असिगी अनोबा केस 49 थेंगनखी अदुमोइनमक 92 दि लायेंगदनु फानख्रे दिल्ली दा थेंगनखिबा ओमिक्रॉन के अनोबा केस 53 की मनुंगदा कुल 9 नाबा फखरे श्री भूषण हाइ अपुनबा केस 159 की मनुंगदा 132 की केस निंगथिने येंगसिले मखोइसिंग अदुगी मनुंगदा 112 दी लेबाक असिगी वांगमदगी हलकपा मियोइ सिंगनी मियोइ 132 अदुगी मनुंगदा 38 दी वैक्सीन कापलबा मियोइ सिंगनी हाइरी अदुगा अतोपा 3 अमना कोविड-19 की वैक्सीन डोज 3 लक कापख्रबा मियोइ सिंगनी लेबाक असिदा कोविड-19 नाबगी चांग हेनगलकपा अमसुंग ओमिक्रॉन के अनोबा केस थेंगनरकलिबा असिगी येंगलगा केंद्र सरकारना लाइचत असिदगी ngaktoknaba अमसुंग लायेंगनबा अकनबा थबक लौकटपा हौरे केंद्र की हक्सेल सेक्रेटरी राजेश भूषण हाइ थौरांग असिगी सरुक अमा ओइना नोंगमदा मेडिकल ऑक्सीजन मेट्रिक टन 19,900 पुथोकपा ngamle लाइचत असिना सोहलबा मियोइ सिंगबु निंगथिना लायेंगबा ngamnabagidamak लेबाक असिगी तोंगान हॉस्पिटल सिंगदा आइसोलेशन फमुंग 1,9 ऑक्सीजन सपोर्ट तोबा फमुंग 5 ICU सिंगदा फमुंग 1,9,000 अंगांग सिंगीदमक हांगलिबा ICU सिंगदा फमुंग 3,000 हेना थमले हानगी प्रधानमंत्री अमसुंग भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 43 सुबा मपोक कुमोंदा लेबाक असिना ngasi श्रद्धांजलि कटली दिल्ली के सदायत पटेल मेमोरियल दा पांगथोकपा तहरमदा मियामना हानगी प्रधानमंत्री असिगी मफमदा इकाई कुमनबो उतुना लेकटखी नुमित असि गुड गवर्नेंस डे हाइना सुपालन तौरी अटल बिहारी वाजपेयी लोकसभा मिखलदा ताम तारारंग माइपाखी अदुगा राज्य सभादा अनिरक सभा की सदस्य ओइरमखी लोइछिलकपदा कोविड-19 दगी ngaktoknaba फेस वैक्सीन कापथोकपा फेस मास्क सुपा फुट 6 लापना लेबा खुजामदि माइमी 3 तनाना थंबा हाइबा अचंबा थोंगसिंग असि ngakna चटपिनबा अमुक अना निंगसिंगजरी अरोइबदा मरुइबा पाउ अमो हना मालेंगी मफम सिंगलोइना मणिपुर दंगसी प्रभुजी छुगी मपोंग नुमित क्रिसमस पांगथोकली मणिपुर दंगारंग मियोइ 9 नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइखि मियोइ अमा लेखिदे लेबाक असिगी ओइना हुजिक फावदा कोविड वैक्सीन डोज कोटी 194,43 हेना कापख्रे अमसुंग सरकारना हाइरी लेबाक असिगी तोंगानबा राज्य अमसुंग यूनियन टेरिटोरी सिंगदा ओमिक्रॉन के अनोबा केस 459 थेंगनरे पाउ लोइजरे